ulama yang jaga panma, ulama yang pusuci ia, yang putroh ia, lalu kia, lam parot ma, lam syawat, lalu kia, syawat ya, baik kena na ulama ia keren. Hah? Mate sembayang ulama. Kah jadi nena ulama, baik kayak keng tutup yang ka almarhum. Kon doa dah kirim. Ai pegah ulama jeung titik. Oh pegah Rasulullah nah Sayyidina Muhammad. Plus si kurang go kepegot penyerangan perang, dadi penyerangan perang. Plus si kurang go Sayyidina nya Rasulullah. Libeh ulama. Kah ya ini ulama gede. Ya oma kajak pap ma gede. Kah na ulama salah silam, ha? Kadang